within the Isaac Ojampo, but you family the great temple and bring one man come on here too much G8. Too much G8, more too much. Namenso, me, I'm more fire. Ebusia for me ma obibia akwaba ede eba too much age so Ghana wahala dwumadi na ebre asesam so mfomuni aba ekeskapa ena so mede ebe so mashofo eni etifo ejebo ejeba eja wenya aba abetu na Ghana for we buda say den na eba enya aba bedri ai asemwa anase de na Ghana for ehwehwe de na wo mo epe atie de na wo mo epe ehunu ewo eye wo mayi emu efa ye nuaba Tracy Boache ewo no ene enya aba bebu mo be ka ya ye some couple of months mu enie no eye Tracy Boache saga eye papa no saga esore yem atete esati edi free wo ne eye mezball so egu wo mu fitwitwa wo mu ho adapam ema dodo ka se na mu kwampo mu ye eye party members edi medo kuma wo ma shebe de fie empo ena ne ye wei ani esu wei ena mo dan no edie na den na mu che ye chese ma kwampo no mo ye mo ho atamfo na enu efiri wonom no na chese se de na ensem ekọ na papa no ho nsem a eba beto eye edwa na anesa no eno ema chese ye wona bo Kennedy Japan so edena no eba betutu eye ensem no emu Emma wadi tuja ese ye papa former president John Dramani Mahama wono ene papa wono ena ato edan ediama Tracy Boache ewo East Legon no sorry na East Legon landlady ne de keka ye ehun enu nti man no brofo eye nkofo eso ekeka eye de wo pre anaso otimi eka eye sa ensemwe enyina no na ebusuafo wo ba ye eno no wo de nsembi ebebetu eye eja na okeka ye ema ne campaign odiko ye Kumase kwampo no okobodi ye papa Mahama ni Tracy edi ewo hono no ema Tracy emuni ya ne tikokum ema wo ba ye bebe try ye papa ya da pa na busuafo mo amuni se de wo ye ya papa yi kuro no se eye eja ye pan ye de kuro ye bata out abeka step eja ye we de be 2 months kwampo na wo mu entry eye edwemo kuro papa ya nkasa na enu na say entem ye wonabo edinsem bi bebetu ejatem ebra okọ eye achiasem edinsem bi kokotu eja na chete wo ma ye Mahama ni Tracy ensem nyina no eye agro bi na wodie na no na ama ene de Tracy so we hu no se ne papa ababonti abeka se eye agro dia na ono nso akwada den na wo betumi aye echopam ode ebeba abatu eye ejam na ebusuafo mma yenkotie eye honorable eye ne nsem odi tuja ne ba ye bekenkan eye Tracy so echopam no ede amamo. You not to joke with such issues again, especially during an election period. No politician has bought me any house or cars for me. My man is not a politician. I am also sorry for the harsh words and disrespectful words I used for you. You are like a father to me, and I'm your daughter. So sorry. And please, such jokes are too expensive. Thank you. Yeah, Tracy and somebody else to a no say one about say agro na wodi e dia ene wate wono nso so de nkotoje egu fund nsa da nsa ye me dia pam one abo acho ese ni nyina mo ne kokwa ba ye na bufu sorry ye e ma wo try ye one abo ada park kan sama ense emfata e de fa no won fa enche no na wo ye na eja na won fa ne say ne ba na ebie mu no won hu ha wa wo beti atoto ne nyoma na won hu say enye no mebia e na ye bi edi agwa na nyensem kan ye bia e na ye kan de edi eye agro na odi so we betu ja na ebusafo akwakwa ko ye he e wo wo mayi mu
agye sɛ dodoɔ no ɛtwe nsɛm no serɛ ɛne abasa na mato nsa ɛde afrɛ ɛyɛ apostle Ajuman Prempe a ɔda the Bible Church of God serving the word in kind Kaswa Tuba Junction sɛ wɔn nso ɛmfa ɛyɛ n'adwintwa wɔfa nsɛm yi ho efiri ɛyɛ wɔn abɔ nsɛm a wɔka yɛ ɛho ɛma abaayɛ bufu yɛ bɛyɛ yɛ ano na afei otwa ne ho ɛbɛka sɛ ɛyɛ agorɔ na ɛno nti ama yɛn nua baa Tracy ɛde tɔpa ato gya no wɔmfa ɛyɛ wɔn no nso ne nsɛm a wɔfa ho ɛnka ɛyɛ ɛho ɛfa ɛma yɛ sɛ busuafoɔ sɛ wɔrehwɛ yɛn a na wɔretoa so sɛ wɔde wɔ comment a wɔfa nsɛm yi ho ɛbɛba abɛtu ɛyɛ agya na yɛtumi akenkan ɛnso ɛde ama wo sɛ busa bia nso so wɔde to gya yɛbɛkenkan na yɛyi ano ɛde ama wo pɛpɛɛ ɛpɛ eti kan ho ɛ na ɛne ɛyɛ apɔtɔ nkɔnkɔ twetwe ɛyɛ nkɔmɔ apɔtɔ no mu akɔ aba. Ya mi ankasa me dia. Bibi abɔkɔ di. Sikaba nkɔmɔ no me ye. Na so wo ye. Na mi adumi so me ho. Asafo ma asɔfo ma no bia ho. Obi a nkɔmɔ no. Urade ama amode na tamri di tie na ya chin na idi. Eke se de wo nkɔmɔ. Ayi bia mai. The crystals. Sounds be any. Oh, really be any. Ya the concept. Why be mpo. I was so. Yes. Wow. And someone yet ha no ma da ne da ye ka ho nsem ye honorable ni Tracy asem we kokotena TV so ye ne yonko na we aba social media no so abetwa da pa na nka dodo na ani se abaye de se de na koma ha no ne wonko ne ba ne se de honorable so so wono so nani so ye etu kenya de se obi abetwa ne ho aba beka eye nsem bi na nso so ye nhwemfe eye honorable Kennedy e Japan ne side se wutimi ko gina abonten Eko kan say I Mahama to dan jama Tracy or the neko trip ne won koniba eno nti na abaye itimi bosti say wono wo dan we East Lagos landlady no won koniba na Quincy wasa aba abontin say asema wo kan ye na eye agoro e na wo die ensem bi say ye didi agoro ma ne ye akuya yami chao Mamini kanchia ahefo ne tiefo Ghana for de ye pasu due ne ahoto onu nipa mpasu due de na ye se aboa kura ho pasu se no Ghana for de yaso due no me de ya mechia cameraman ene egbanfo na director ene o me jese workers ene adwuma no so ngade maso na nkona ni enya kese na mtia me ye me ba na bishop na akuya asewe e ba ye no abeye deja owo ma no girl mti ye was 29 years sabi okronto onyini bia o ya abofra ene ne Japan I was 60 years so him kura be na chimba mienu ayi ni ma be mienu na miensa o na to so sa e di ensa kan Japan Onin abaya no eyi nsamo no odi ase ese nko yesa dot ase se okọ rari bi na ogwo kan ade na ogwo kan so o bibia no a odi gina ho a kire se eye say ena ye kan evidence e bi ni mo eno an se wa attempted sometimes if you are not strong you fail so whatever happens to any man it there's a one can sa keke enti fa ba bi no kan Japan honorable oye pani nti on to no boase the ne sabi enipa ya ba bi ase no mranto a ne mabaawa no youth na me kan you bebre mu ade o bebre mu ade sabi ka ya pani wa kaseti ya no kra ka wo so ye den o kana no tum e bi se emransem du no Exodus 20 verse 12 already say the wager enu unani na watimi yanyi ache e wasati so already asem no de ntia nipa yanyi ni nche no e fa de firi no ye mu mpanimbo se panimbo di watam kura anaso wakansam atia ena ye wo ya ensese wonso utwa no da pa man boro wo de no so was insam bia otutu ma no eni wo kura se ebodi eno no so be kan bonten so Ephesians 5 verse 12 kan was in nipa nipa ye ehunta ye no
and new crazy body was as any one can and new so better. As soon as you back and one so a pencil obey me a hole, I'm a biaka. Oh, yeah, neba. Oh, neba no, over panel. If you over trying to buy 2 at 10 1 Sadiania. Over to me. And you jump as a neighbor pack. Oh, Tracy neighbor pack. And now, or did in a term can't answer we are. Almost any papa and yet, but say a cobas and a papa. I am a sir. If you went to a dinner papa, sir. It's a way buying, not any and yet. So, and now, Craig Aponson, the who said, why, what didn't home for two? They said no, Obeka say, who can Proverbs 20, Proverbs chapter 28, verse 13, was it, dear, or Kata the Marathon swan, 1 year prom. Now the old camp, no giant, or no whom about. So, it is who said, why am from swore? Twang. One can say, I'm Trakorano. And you know, what Baba Granny Chow. Oh, no, was it a yagro? Was it a yagro into 1 Yamaninka? And I answer. Yes, sir. Then said, you can, I am say. Oh, can't some be so late and cry. And then a yagro. But I don't know what I say. Agro, yes, sir. And Bible so I can walk. Proverbs 30 verse 10. Was it? And can't. Who near once and one in for some 2 years. Now I'm more beer. Granny can say, a common view. So, it is only some 2 weeks or so. And that's the cool moon and your go kind. Then you want that the cool. We are going to the cool moon. Maybe you know. And you got or cover no cook bow beer. Telling them yes, my children. Even now, okay. Ubu, God in your canoe, as I am. If you are Christoni, we are Christoni, we are Cramoni, we are Musumuni, we are Nipami to be asking. That's it. We are only a money now or both dear. Ebekum Ube who of that dwa. And now, when I spent that time, so I can in was it over here, sir? So I can see it. Who could give Bonibisa and Tatus Wayo? We are saying, a new. Longo adansi krumu, thou shall not bear false witness against your neighbor. I don't know. Yes, sir. And then I mean, I say, Proverbs 30 says, you know, or more sort of kind. Say, who did some 2 years, Obisua, Obogia, Abu. Oh, said, as a minister, Eddie, when you're going to a Daniquem. It is a honorable candidate at Japan. What do you mean about the camp? I tell girls, I have grubby and an old day. It's 1 year mananka. 1 year mananka, no, this is why they also a babon thing. Apostle, you have no matter. So put your man. Now, I was for say, if you are paying, I will join you. I honorable, then some of the 2 Jan work at a yard, no man push a video, no, and far and Brana, so I am attempted. And sometimes, if you are not strong, you will fail. So, whatever happens to any man, I don't use that as unless, like I was in a chance and joking about Muhammad Zayn and Tracy Boachi took it so seriously and all those things. But I really. Abusuafo said one about the name no to a year a jar no Apostle. Yes. Say one about Beckham we every ye Emma Yemi Abbey Tracy. They say one to waba bonting. Or no, there one me video came so no can video now. What are then so one back and we know what Troy. What type in your phone and what type you just mean to that so no they got 2 pages so what fire a year one about video now or can't say I've run away in that what they were not so some of Beckham a year a year as him and a worker say one about say a year grow and I know all candia and you're non so no over the one channel say a year nipper pending pong now with me being a no eka cassette cassette
I just one for poor Amano, no be dinner, tem ewo, a year bridge money, Montezuma will be a so it will be an obia at Tibino, one fine a ancient one is them, where any banner a deal so no honorable, a bra, and year this and I won't shed down in the expensive jokes and again, won't pay. Buy an somebody a true agent. Na and some of the na do na say one me patch one me patch enti say awa ba pa eye acho no enu anu no wa ye de esene pata no yo asika pa me da si again no wa ya de okay wa ya de na me hira no edika no nebom Proverbs aka say bi ato Proverbs chapter 9 verse 13 was oba kwasia eye okasafo tibọ nkoso a woni mu hwe so oba opekasa bia yakubo se dikiri no esisuka hwini oba kwasia eye okasafo tibọ nkoso a woni mu hwe na Ghana ha no ana ba bi wiase ye duro enipa bebre empen kore nipa bebre emuade enipa bebre emra ho ase so why are because say the kan Proverbs 28 na 13 no o say the okata nfom so no why from just one koso that the kan wo jaye no o no go hu mo so ya me che no enti bone o ye no o say o papa wa kan ho asem bone enye ya emu o ya but me koni o ti ase ye ye pa ntwatu so ye disi ka twa wo me ne kura nkaye ntwatu so ya papa so say wa mfa nyame ho no wa mfa nyame asem na won konkon enhye wo ma obi di watam ye bibi sa na obi to akobo bia ko so ba nyame wo mu a say papa yesu kan no say wo ye den wo ye din wo nya wo mmere enema bi na wo jai enema bi ensamhuna obi akabu so e ba sa na kwete say oba wo ye kasafo a tibọ nkoso a woni mo hwe so tase na nyame asam no abem awo so because when ya bote e na didi papa na tem so and he say ono no so pachaw ai won fa nche no yo atomo e bi na no e ba because Bible say en kasentia opani ana say ai o papa na to ma mi say respect no and the respect na ni ho and ni buku yi so e no ki kan ye say wo kan e na di chere so that's it and Ephesians chapter 4 verse 26 Ephesians chapter 4 verse 26 awurade say mumma awia enkotomo bubu so emma wia enkotomo bubu tete bubu se de ni a enru nyumira no na wojai de se mane nche abubu de betumi aba ye nipa wodi ase ye nyina ye nipa obi abufu etumi fu onwura say that this but emma wia enkoto meaning emma ne nche emma ni 24 hours no yi afi ho na asumdwe aba because nyankopon akoma no ene opekwan abetre mu da akoma zu na aye sunu ya ehwe ene no betra ho so enti trade buache no iba wankasanye wanya de but bibia nkoka papa nso nkoti grede so ene akoba no sa no nso anya abotre ene okika bie ene onna bo aba aw abeka se no di agro edi ono nso so di agro dia oso oni nso oni opachaw says we apachaw this means the whole show no and kaye and there some dwe ne epe Ghana no any Ghana yi social media ne says obuo bie ni any assassin there obuo ni ho tie Ghana wo awuwe yesi bibi di bi Bona so for we din yongo so for atem Canada baba o oba bi ni ayi milano tonja media nko hwe a so for bi wo di oba bi atem na sabe na modin ya ye bodin no what the ton ho puto o pem kan pem so wo yo di wo I want na one was yes yo di wo ya wagidi no o twa oba pa na nipa di na chi
na Ghana wo na so nso nya so ketwa asori kakra adan aboso de yaba eye difo ne nsem no na eye enche na yenhwe eye nua bayi say de wo ka say eye wo na bo abepa cho no so abepa cho so does it mean say entinka wanabo amba bontin ambeka say eye agro na wo di a entinka nya de say sa eye nnuhu wo benya na someone said onipa oye na de ma ne ye ya eye ne ya eye ne kraya eden no no okay eje so betuma nyu ho one certain adwa they say pani bi anaso otofo bi ya wonya nsa nimiti bi onyankopom efre oba no ne kasa so onye obi obetu no word ya onwu gade why look at Proverbs 12 now verse 1 o say I tele obi ope futu oye onyansafo de ope futu no wona ye onyansafo atene wo tene na no gi tuma wona we onyansafo Proverbs 12 verse 1 so enti tanko onya obi edeke betu no fo a eno no kanu anu no na waje atomu agyan amenaka na so onye obi antu no fo de a sikapa enya de okobedai ka be ye de yasida because who so waye okotonsu muso akotonsu okogba kro no so okogba kro no yo oni tu nsu e woso waye ai woso waye woso wanya de wanya ni muso waye so hu enti ebe ye de yasa eba de sa no a abubuo ba mu a obobo odua enuhu ni ntimi mba ma ne mba me kire se bia wo pa che wa na se enti wo je Proverbs no dem quote 30 verse 10 wo say pansem nto yonko so no ama odua enti na gesa wo de asem ato no so ampa de a otumi ko ba odua o hu ya me chero eno ba odua nso a ba o mis enyaw say because esa no ko fa bon sam kwan so okay ko fa bon sam kwan so we say adasi kurumu die gina obon sam ne kwan no ayi ye wo bibi abra no kire no woni ma de kro ewiram yetie grase no na ko wiram a yesi ye kosum tidie edi ebi anwansane otwen okodio woze kwa bi da ho nti ye ne ye ko wiram no yenim ekwa bi aboa no ho no nam ekodidi edi akoniaba aboa bi a wono kwan of afo kwayem edi ewiram ba bia edi uduru ba bia tumi se kenu mi na wa no wele wansane eche no edi wo ko so yi wansane na diso obo bi obo video wo kwa no wo video wo kwa no mu a automatically hono okoba da bia anti ubenya no wo yi no so sa no bonsam de bonsam wo tuntum video no bebre ni kwan no eda ho so ekwan no eda ho edi video no obobo wo kwan no edi wo boku video no wo kwan nyangobo se ni adansi kurum envasam ntu nu yaso so nyangobo aka tuo ena wama wiafi wayi abi wadini ena wakodi unu ya ho asembone what as here awon ka de enza se ye kan ede tu ni bafo edi no obofa bonsam kwan so wo hu ya me chero edi ni bam so ogina so no board ya automatically you will die enu no hempa bo bia no wi ase be se wu aduro bia no wi ase be tu ma jawo because I'm ready do no edi so edi say sabi konto sabi nyado honorable watimi apa be ka se na ya gudie bi no odie agoro bi no odie nti onya ene chese wate ase enti onbese akola bi ababa ho bi abrantie bi edi na nim be ye fom magiment is a maybe asem kawo bia no obi na ayeden ene honorable so ayeden akasa and can look na me baba so a say ye honorable wa babontin mre bebre abekeka ya be ye expose dia fankofo bebre mu ebie ni wonu mu a wo twa no ho beka say ya agro na Tracy die yi nko a de watimi ababonta beka say ya agro no
na shebi ne ya hye no se wo memeka ana ofo no ani pem hu se de wo ye na nye enu nti na obeka yi oh sikapa anu no me kan se ebia na obi atum okay ebi nso a na wo hu se nia ekoro no ekono bone se ebi anya no kore tu hu ni evidence bi ani ho ekoko to se a ebi na akọfa ba ede be no toma no okay papers no way documents no way okay on wonya prove bia ebi na nkọfọ okeka no so de ye eka bi atisem so enya ntumabo ene esi ahata bontere so eno no so wasi no de ahata bontere so ena akọfọ asema ba so eno no atanse no hu se okay enya hwe ada asema no me kanya na bi di akoro so oya badwema nyansa wo ritim kakra enti okan sa no a gan beti ase okay so wan sheda nka so pacho wan sheda nka so pacho wan sheda nka so pacho okay but obanyansa wo ye bunu be ne yan kan asem so enti okan sa asem no a gan be woni se asem no okan ni nyina no wa twe asa no anso so na wo hu ya ma abaye nso ababe pa ano nso so ababe pa ne papa cho ana nyesa enti na tese de course o nyina no enye o di ase sabi honorable Kennedy Japan no de okeka ba de no wa hu kura sabi wo ye pani awo mu no che no ana be so wutumi wo no ba ne ye ma no bo so wo di ase de wo ye honorable wo ye aba mu pani ana fo de ka to kura nso se wo sika wo Ghana ha sika bo ye ka Ghana sika bo a wo ka ho bi so wo edi wonya ni paketo a edi woni esukonoma we ye trip wo sa na ye ka no esukonoma Ghana wani mu no honorable wo ye esukonoma no pre edi gas ni boys bi o maba o mu ade no aye de bi tia wo ka no a wo be se na no sa edi awe wonam ebrebra edi kana bo wo mu no na sa mo nya sa bi o edi se wa kasa asem na Ghana no so aba patch so o mi papa no edi sa ade no enya bi o yes wo de he yanko chapter 17 verse 3 was mun hwe na so wonu afo mu akanenim na so sakira na dwene a pafiri no na so ofo mu prenson dakoro na osan ba wo nchan prenson ekase masakira ma dwene a pafiri no ene hyeofo no se ewurade se to yangidiem we have to say obi any oboni said the oba ncha beka cho say the why you anya ni ya fa che no o se plan so da ko ni plan sa ba plan so no so ba say boni na no ye wo ana pa no pa cha wo se oni ba bi wo wi ase ya ai mi pa cha wo ya de pa oba fun obe ye mistake obe ye oboni ho a wo bu nkotodwe mi pa cha wante Ipacho papa, ipacho minia. No asebon pacho enche. 2-3 days man no asa koye bio. No asa pacho. You obey ye bia, obey pacho. E say the chan. And we are say the chan. Next you want to do. Now we are saying the bia me pacho the bia pacho there. Anyway, they just want to ye gidi. So we need gidi pa. Akuya, untimi o. Asema baba ye so aka no untimi. No. Enti no, ya mo mi en babo ne nche. Ghana ade ba ko hia no so who do atem we do atem ba bra na wa na kan na srem nipa na wo ye no bone no kan me pacho me say the social media go we beef na say wonu ato no obi anu na ye de ko anu na e ko to ye ne en to ba be wi ase no enya ubrosu enya sikai enya kontima na anu ani ya de ko atofo nyina ekumi enye to ebuo nim bi aso kupani bi obi na be 70 obi na 60 something obi na 50 something na ayi abrante so obi bi obe 30 something na o kaseti anu twi etwa na pa why because there's a your prophet oye otivo
na yango di bo be no twani para pa yango di bo be no di atam yango ma so ma bo ben ana obi na mo kan se hu di atam enye enti o nyai okay jo abusia for yensa na ye be etwa enkomo no eso no yumeko bi ena ya eso ya sen ma ye di edumede yi ebeso mo ye Mama Juliet Ventures Bano and Chensing Papa dia Mama Juliet woye aye adie ye papa Mama Juliet wubenya kitchen appliances and Chensing Papa obam we be see wo kitchen ebio mu so nyoma na opeso mu fancy se wo dem wo ene de keka ho owosa akande ni na fridge o denyo rice cooker bibia wo pebia oto Mama Juliet hum ekọ baby na che opeso wo ntu sika ena engu enti for Mama Juliet enamba ewo screen no eso na ene no entwetwe enkomo delivery kwampo na wo beye amawo na ye to eso no comment no dodo na ena aba na ebekenkan ebi ama ahwefo ene etie efo na ebutafo mu fanchem segament ni ankenkan wo comment amawa na nya boapayo na emum ye de mre ena ejuma ewa ha ye commenter eba no ye nua star blog do dey about thing Kennedy has done good things pa we say Papa Kennedy why adie Francis who can't say do dey say finally I thank God peace has reigned on to the rade as say forget the medal de by your thing. God bless Tracy for saying sorry to Honorable Kennedy on also so and Mr. Blog about say everybody knows character now on also so and South London Edward de about saying Kennedy Japan doesn't respect himself. There is no way he can command respect. He deserves all the insults he is getting on also so Madam Say Kennedy or the boss stop disgracing yourself always. South London as I baby must say. And it is also a good thing that Tracy Boache apologized. She realized she's done wrong. That's the right way to go. Peace. And also so be Edward Bayo. So Tracy has apologized to Kennedy and those who are against Tracy. Shame on you all. No need to Francis Okansi Edward Abose. If it is true Tracy begged Kenny, then it means nothing is impossible for God. God can change any heart at any time. Forget them, God. Say, at Francis, you are right, and I support you. Be Edward Bayer and San Israel. So welcome, Apostle. Was also Abedimu and now. Okay. Yo, Abuja for your better a year and some no as comment no at acquire Abasobody and conscious and I mean, Shamunam. I will comment now more the air bundle. Apostle. Share you have a Tracy. Nin some more day about to Abontino. Ye share me soon in a banya wadan a day the back into young Casayamua. Idea echoes to a yes, I is soon a bano, idea echoes. Any a papa a year honorable Kennedy so no so they're not warrior idea cost war a young penny a binum to mission quadana will bow to the sense and quadani to me one more say one so ever ba ababekasa a beam na dane da will be member kind yensem because ye answer and ye ba yensem now will can be said or do on one or to me patch or a year say ube patch or we are born in a patch way no quan so enemy and see dane da wo be hwe sem wo be yam fumso ana wo be kan na wo be kan nipa no ana say wo be yi nipa na bi na eche wa kwakotena eche na wanu hu no wa ba be patch ade a dane da yensua say obi yen ye be ye no ye tena eche da na ye dwini ye hu say de ye nya na aba be patch wan eno na mpese ni kuya hwe on ye nipa o okay ye soro abofo na ye tiasa asifo so yetumi kasa ni say nipa bia o ti say den obetumi aye boni o nja de o ye boni na o he kra o pa cha no be 6 hours time obetumi akoye de sina ye o ye before no church as ye o hosa o say ye kotro kunkun mu 2 Samuel chapter 11 2 Samuel chapter 11 verse 1 to the end. And chapter 12 not to us what
Ohini David, ne Nyankopon na sempa. Okofa obi yire. Soja ni bia, on ne yire tie. Soja ni no kokon. Na akwakofa no ne na dash ni yinsen. Eti oba no suma bi e be ka che ne se. Na na menyem. Abe wasi wo mate. No bon trim se so nyem dia asemato no. Ani mugase aba. Edi ne be ma no. Kwambi ya so be den. Be yi na fi wo. Ampa so fa kwambi ya so eyi be ma ni fi wo. E kire oba no kuna ye bire twa mu no. David ko fa no ba ma no be de. Be ye. Onu gba no wu Solomon. So mu. Emre nya bi Steve o Nathan. Osuma no man ko yi David aten no. Ko kan say why you say o fa asem bi di kire no edi bu be kire no ko ka sa onipa na o ye sa de no se wuo o se na le eye wo ne David o di akom chene mpaibo o supre Nyankopon se wa nye yi ye wura de mpa no bone chen wo suro se ba mu Nyankopon be ku ye tuaka edi o bu na kuma o hesam Bible Psalm 51 David bone no ye no ahun paye no so kimi ka kire se enipa Ecclesiastes chapter 7 so 7 verse 20 was onipa tene ni biara ni ho a wo wa asase so a wo ye papa no won san so ntimi nye bone ye nipa eti bone ni etimi ba ya kwa any time obo okwa obo betu afu ogu aso kwa ye Kristo obo betu afu aba 3 days na obo afu aso le baby no obo afu uti eni baby 3 days na so show mu awurade no so ma abubuo awia nkotoso na di na nse ye resi ye nipa edi woni ba ho so na so ebo no bacha nyame odi bacha na Yesu kan Luke 17 verse 3 oh oka wa so say unu yakomo a emprenso da krokra ba che no boni bi nipa meaning boni bi nipa wo be ye biaro unu na ye no boni no kono okopa nto za wo ni ni na nka amanti ase anya dwuma ubedwuma panyanko bo cha amana yi enye yie because unu ya no agura ni ase one two why the boni ebi a wa wia na ade why ni say ena nipa so ansana ubedwuma ko kan kure no kure kan na fo tu ko wi obi be say 50 million awa dwuma na wa ko dis gare wi o ubedwuma ko dwuma ko ka say director mpacho sika bi ayira aye no eye me na mfa aye wo je ebe ya ni maku bi netimi nya sa ko no dia me nche da hunu bi mo aganye za me kan yo no kura kan den okay ena otumi kan kura e wo boni mu a ya Nyagobo hira pa anti no kan Proverbs 28:9 13 no wo say your katanin kum so on prom on ya prom ke won ko ni de yo kan no wo jai no oni Nyagobo be hu mo bo won edi ye kwa ye be nyina de chi ade se nyina boni ya ni pa ye edi na Bible say maye nyan pa boda edi dem ya bo mpa so a pa boni pa che e kwa ura de ni because when you kura de fe bibi no eye boni na apostle na yenhwe eye empanifo nso so mu nim se akwada yi amekwa na akwada yi wonam ne baby wono ne na komanye ne kokko ha bibi ani awobesom enso so still penyi betu na mo akwa hya akwada na bufu no na ubie na akokaseti na osan so o makasa ya ne akwada emu ade na se wama nani atia nani nto na se wakaseti ya eye ni penyi ta eye empanifo nso so omunim se ade wo mu ye betimi ha kwada enso so wo mu ye na aya na ye ne kwan so ni yo akuya ogu sa se mu wo ye pani se de ni awu ho okay ubu ho a nkoda ndo okay what the me chana wo bia wa no ka che asoma kire akora a wo betimi awu no kora ba sam no emu dede o ti afi e di wo pani ubu ho a enipa be bu o se adeba ko me pewo na na do ho no se ye president excellence e ko bu wo mo ye kana na pa no me kana ho se mo ne ni ade nyina no on kasa o se president bia no sa wo manfo kasa na wo kasa bia ani bia ni obi o ma wo wo kasa no da go be kan se ma se sa wo kan penu bia no wo be kan se ma se sa wo kan
do una wa kwara no do abofra no betuma wo no do wo ye pani sin ni bebre bi kwa wo nana no na so wonu kasa wo kasa chen kwara no enye eni baba yesu kan se bi wa ye ntie ni ye wo se mumma duane nye dua pa na naba enso aya abapa ananse mumma duane nye dua boni na naba nso aye ababoni na dua naba eni odi hunu dua koro na mesemu se ase hunu biara onipa beka no gbebu hu akonta temuda na wonsam so eni onam bebu bem na wonsam so eni onam bebu ho so Matthew 12:33 to 37 ogi nka ho no a eni wote wiasa wonso wan kyerem se akwara ana apani waka general do bia wote se wote ye so yani so ye police ni so ye minister so ye director so ye hwan wo bia wan kasa wo se Ghana ye bed for special qualifications ebi no timi kasa asema o president kwa o kasa ma kyerɛ na onyere ho anu aso wo bia na no aka pause ni pe ayi tumi a wo penti obaka se tiam pani wo edi o ma no so se eto aba ma obi no obedi o ma no so a pani wo mu nyina no se the whole nation dey respect ma wo wo ni ne kasa ni pani wo kasa yansam enyan kwa mo ko school ana me boa wo so ni mu ma wa duru mo bia ka wo so bi so ni mu ma na duru mo bia kyero ene pani wo so wo ma no obi wo di be 70 years na na omro 70 years enyan no ko na 70 obi so wo na ba mu ya ono so bo 70 years ana hu na me kire so ana so obi kwa 40 years na se wo a wo take wo ya opposition na se wo ga na ni na se nipa no 40 wo 55 years a ka wo se wo ya panin e wo manum e di ozo ni die e ma panin no a do wo cha no agwom na so te se no wona ya wo so panin wo di ase David be di hin Israel mo how many years 30 years asuna panin wo manum 70 60 50 no nyina ho me ya me 30 years young man and I say woman nyina so the respect e ma no nyankopon di obi di edi hini wo Israel mem me ya bra no Joash 2 Kings 2 Kings verse chapter 21 verse last verse no Zabrantium 8 years na wa kwe akwara wo di 8 years ele di nyankopon di ese hini esi nyame ma ni nyansa ni ni die odi bebu o man no o jase edi ewiase ayete no ebuo respect ehu ya papa boss watchman the best about so ebe na ebusiafo dede mo amunim no ye ni true things omubo ye chidom papa ye ebre ne abribia ye di eye dwumadi ebe hihye sise no wo mo ka ho bi na ema ye dwumadi no etimi ACP esi eta na ni true things wo mo dwumadi a wo mo edie se eba no enchansen papa wo de elbo wo dan eso edie no ehuduma na wo mo yombema wo ye enchansen papa tese na huso ensisa efri de tiem ensuo beto ewia bebo na nsu de timwa na etim etise wo fei na wutu wudan na wase wi na operation de aboso dia ni true things wo mu echi akwan Lord Master enso ewa ha edema Ghana aban adwuma ye fom se wo ye wo post ni wo cheche ni net ni den ni na wo ye ene efa Lord Master ni number na ene entwetwe enkomo so sika elfa controller na wo affordability ewo so enkoa edia ene wonsusu sika wo pe no wonsa ebetimi ayeden aka ebi na wonsusu project da wani watimi aye na aye fi won comment ni bi aba ye bekinkan ede amam forget them edia wodi about Tracy will one day will become first lady of Ghana. Okay, wajen chere enono and san Israel say amazing sika you look great me da wase Francis Okanti edo de aba okay Francis ye mesu me da wase Apostle Star Blog Ebuta when someone I was saying. What about the insult they insulted each other? What would they do about it because they can't take their words back or not only dear no wo busa say atindie say do mu di wo mu atam na de no be ya fon because wo mu nsem mo kan ye ebi kan wo mu ma na ebi no mo na no nya de so betima fon mo nsem na ba nti ene ebe ya ede afa wa no betimi aya fa wo ye beba eso na we yi anom Star Blog bi mo busa say o say such as the sense words cannot be taken. It will surely affect Tracy children when they grow up. Forget the media or about Star Blog. Master, forget yourself. What are you saying?
man no be God. Oh, okay. Apostle. Say ye me and some wo busa. Wo busa say. O kasa. Say o ken kan Bible say wanu mu asem e na edi bebu fo. Wanu mu asem e no ansusu na edi bebu bi. Na wo mo aka eye nsem atwa wo mo adapa. Akeka nyoma ense enfata. Na ebinom kwanya akasatwidi eti a eye wo mo ma na ebi a wo mo ma ye bawo wo mo no wo bu se den no betimi ayafa atindi wo mu di wo mo na ebetimi afate eye wo mo ma na se wo mo da chi bia yo kapanyam shapa woni mi bi se asam no o problem no o so ko bi fa me boni chami the jam de me ye nyina boni ba chana ayi Tracy o kan se Kennedy mbanche no asem bia o kan ye bia ye enumi o de ye de ni o are eto ka samu aso problem enti na yesi sorry me pa cha no ehu nya ti obi asusu ade bone kra wo ho a to wo kan se sorry pe ade o peso ye obi anu are de obe pa cha wo kan se ayi ngofo bia ayi papa bi ma o musika so obi amfanya adwuma talent ba ko obi die enum obi die edu mo gba nkoye adwuma na omogogo ye adwuma no omudi ayi no obi die amfanya die ayede anya adwuma to tutu ko no ise ko obi die ko ye die ko ye adwuma na eye mo ho so mo na bi tele e do bo onu a otu bi ase no oni ngba ba che edi sa wunya kase from middle one ya chawa nipa na ade osusu wo mu nyina so obeye ono obeye ana se beba wo so no enya dwuma bi na apostle nchawa no yenim se eye ya no kasa ye nsem ayeka ya se adan waso ye ka ye mpanifo mo ka bibi na nya bibi ye se adan waso enti de ye beka se chi ana se bibi na yenim se adan waso na ye ne ahonhom tu ne di dwuma ye din awon nsem awoka se nye nipa da se ni kwa na beteki action kwa ahonhom etwam that moment no etimi fa na etimi gina wa asem a waka eso etimi adikutia enti just because of so wa patch on enti no honhom no so asem na firi ni mu ana se honhom asem no wontimi fa enye nyina so onye bibia bi yes akuya mo on se asem ogusa no sa na te ahonhom so ne yemam so ohun ya me che no but etise bia obi ayo oboni se bi kokko ndua ne nipa no oyo oboni na okko ndua no wodi ka aba fie ana waba wo nchen edi dwato aba abese oboni pa che se ade o ye no wanye ne ye edi pa che no no ni nyina echi no se asim na okko se da bi ogwa kokko bia obra aba cha ba pa cha awomani no so mo hwe issue no eno mo gina so dia bibi edi so ba pa cha o mo so behu so no behu enti o ma woni nyina no esa na ye ene se ho de ya wo no enye ye because nipa already no o ba pa cha o ti ase enti spirit bi twam no se nipa no wa pa ne cha wo o se de ye wa anye ni ya bena no tumi dia kwaye djuma no do on ma no o sekiti se de wa kan no anu aka ye wa ye no anu aye wo suro he so a o boada wi ase ye da na do ye topum ye ntum ani ni pada na watu menge to watu baranda mu do watu me do wo de ko bedroom to are watu nkuma no tutum ani ndi na yesa so se bibi betuma ba so edi bibi ho o na mo unu ne kwan no a unu kwan no na fa so bia edi ba always wo be free wo di ase ye tie se bia so ye boni a pani pa ko ne chew edi ya se Nyankopon nke Nyankopon ko nkum ye nyina boni se 24 hours bia no papa Yesu kan Matthew 6:34 o se da biara no boni do so se ne da no enko wan hye yase nka wa hye ka urade Nyankopon wan hye yase 24 hours ma wo bra nipa nya boni o be so papa Yesu kire se ayi 24 hours no ansa 24 hours mra na boni a ye more than 24 awa bi aboni ni bra ye nya yide bebe so edi ya de boni boni e tasa ati so na urade na duma la kwa eni wo hu ye mombo eni ye tia eni ye ko ni ye ba so hu enti boni a wo hye da koye eno no e wo se wo jai
because ma ɛyɛ ntangan ha na nipa yɛ mpɛpɛ social media ne yɛ gyi fɛ mu nipa hɔ ne yɛ gyi animuonyam mu nipa hɔ ne yɛ de gyi sika ne yɛ de nyahonya ne yɛ twa yɛ yɔnko no arapa ne yɛ didi yɛ ho atɛm ɛnyɛ donc ɛnneɛma egu nipa ho bi no ɛyɛ bebree Mark chapter 7 verse 20-21 no Papa Yesu ka asɛm bi pɛsɛ me ka ma ahwɛfoɔ ɛne atiefo obi atie bi Mark 7:20-21 wɔse na wɔka sɛ Awurade ka sɛ deɛ efiri onipa mu ba no ɛno na egu onipa ho fi na enipa mu wɔn akoma mu ɛne adwemmɔne efiri ba deɛ egu nipa ho fi na making ka kyerɛ wo Papa Yesu na ɛsɛ and it is true so only Papa Yesu deɛ oni atoro wɔse deɛ efiri onipa mu deɛ egu ne ho fi no ɛne deɛ di kan adwemmɔne fi nipa mu na ɛba ɛdwamansɛm ɛdwamamɔ akorɔmsɛm awudisɛm ayerefasɛm atorosɛm awudisɛm ayerefasɛm aniberebereɛ ɛmumuyɔ nsisie ahohwie anibɔne abususɛm ahantan ɛne nkwasiasɛm nneɛma bɔne nyinaa efiri onipa mu ɛna ɛba your friends and your friends makeup. And then you saw 2 pancake, and then you make up on the mafreno. Oh, no address to obey. No one they would just come on over there. That's not and you may want to come a moon. Who want to do on the morning of the but in a common that is it. A gomansem, a revasem, a chromosem, a woodisem, and a beribere, and a shuma, and a good about me. A bina, says here, honorable candidate upon you. Ada this is here yeti hu a eja wudi busabusa no nsensem a yeguso a ye chechim se be ya Ghana fo e be fe mu apa yesu ya sache ya adwena firi ene ma anya ho so hu edi we ne ko ba ye no eye eni biribiri ye ni hantan enu mu ni ade eni che obi a be se wo yere o chire ni bobre mo odi ase edi enu na egu hu bi se obi a o kan sem pa bia se obi aka ho asem egu hu fi that's why he usika awo nyina wo hunya bi awo nyina enyema bi egu nipa ho bi Nyankopɔn pem ye di nipa bekɔ bo nsam gemu ene Papa Yesu what state wa bobɔ aka ni nyina egu o ene dia kike ka ho nyina ya bi nkomo didie no eba eye ya emisa wa ma ye hunu sa nyoma we nyina ene na afutu ben na wo de bema eye emabunu ene empanifo a wo mo nsoso no wo mo eka ho bi ma eye nkwada nsoso da wo mso bamponi adi ewo eye bedwem no afutu etu eja emaye yo kwesi kapa mate waka me so kakra minimu no me de be check Ghana fo ayi na me mami nya correction bi wa ha me kotu ayi ohini bi ya no adi nsi 8 years second Kings chapter 21 chapter 11 verse 21 second Kings 11:21 akorani e no Joash no adi 7 years ene nyame di ni si he abe ayi the message and say dressing medical council any maba wa yesi so ewiase ye betoyi ye bai na ho obi anim say ye ba bi afiri besi ho ene yeso ye nim say ye be ewiase ye nim an say ma me ne papa na ayi awoye edumra nje maba wa ya mo ba ni die e ma mpanivuo pani edi pani san ye kanu and it is true pani di pani and is a pani gra ka setiawa nyabotre ububu gra nyabotre na Ghana wo yenyai enian som ya obi atumi di ni wota say beef with beef when you me ni wo beef when you beef say kombi wa na de oh enye enye oni no kodi anobaba e obi di obi ata no ansema se ye de kadi ni pa temi nyina ni ye bia ko ne yeka
emma amodino ye kan twibo ye nananom ne papa no kire se ene ye maame kire se amodini be ma de ye na amodini oba de ye no amodini ye mo kire se ye modi ene ye boni se pen ara madam ana adwene na enya dwuma misramu Ghana wo mo nse sam adwene e sa de na nye wo bi o no anka sama e ho tia Yakubu bu for watemu. What you see? Ena empenifo nso. Ya empenifo nso no moma ye ni na ho. Ta abo wo. Na ye hwe ne ni ye ma no no. Entina asomdwem. Na ye bedi atam kura atanidie bi anya nsawo. Ya ebetimi aboa akwara no. Ma akwara no nye mistake na hunu se wa ye we etimi twi na him. Me ka na nim. Eno aye correct. Wudi na atam a eye. And the Ghana boy, that people now about a good social media. Munchana Musa Chairman. Now, send your mother brave. I was asking so. Esa, Yakuba Hini, Baba Yanio. And I'm back to you. Can one of me better about to enter ever go for a photo to the Yamishra. We are fast. What is say? Yeah, the trouble. I want you to send a pepe. You may say Ghana for. Oh, Kotuaba Noa. Kawanutum ye din wotu wia kofie apolisipo ene asojapo a omo eye security a ombehwe abato no se ba sabasa man omo hunya hu enma mensuro no nya onka se oba ba chew onka se odobo oru akwakotum na mum obehwese de nipa boni wo bi emeye de ansem fata basabasa no na omo hwama bibia discipline na so dwie etumi aba enti me so police poni asojafo no omo bebo ayen omo na ebo ye ho ban ama ya to aba no yesa enti me se Ghana fo omi eba ambrase odo akomakro ani gie enkoto aba na sabe president ni mi enu no se president Akugwado ani be sa bia manu a ya gie atum ti atuma no fine ani si anto aba na eduma ayi Obrasha, John Mahama Nzua, one so or a good, or a Ghanani, what not to pay. And Nadia, where your news, as a gun and a contaqua, well, what young is a Siana battle do, Obi Uncle Jimmy War, I'm a police watching up, but you have walked to naturally can't go baby. And you will Gano, if you hope, and only if you want, and you know, the Samo, Sabi, Munko Jimmy, our battle. Mummy and Babu tell me Akumaka and Kotuaba. We never see me. We now want to need. Okay, so make us grand a hope. 0544 262614 0544 262614 and a 020 70200 11 020 70 20011 Adma Brempe Yakupon Shira Ghana, Messre, Asumbi, wo Yesu Kristo dino. Amen. Amen. I was here for aha, and I didn't come to channel ABC society channel. So when you are, let me a drama. So when you are a drama, only said that hope I don't go because the way me as well. You upload the video via any day so that we be streaming live for kunya notifications. Me also send a bear you upload the call live. There different to their trending issues. Diano once so wet me to what didn't show far and send you home at me about to a year agent. Now a dear month to share your videos no for my enemy no matter who will be share the panel share a idea where someone shank a young wash and make a woman. It's where so I can't semper. Na yedi enwoma ekoso wo mayimu said ye be yo mayi betimi aba be krabehwe na ye nya adwensakira na emu nipa nso yetimi anya wagye no monhye emfa emayem obetimi so follow yen ewo ye IG page so @tumagh_ Twitter so ye the same thing @tumagh_ and Facebook @tumagh_ aha ena ye di dwumade no AC meeting e de akria sikapa dasene ye besane hia makam.
much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Too Much GH. Me did that say Japan. A break and Besame TV. Me share Too Much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko son show mo. No anybody debia. Madam I say love you. Too Much GH. Me did that say.